Pemirsa Pulau Bali menderba akeh pisan destinasi wisata. Tios ring Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar taler nyuguhang pekantenan pantai sane luwih sane Side Kerauhen oleh keramane galah libur. Silih tunggalnya pantai Pering sane meduwe keluwihan ombak miwah pekantenan Padang sane asri. Pekantanan Pantai Pering Gianyar, sida keselahin saking kewentanan bias selam vulkanik, kewentanan Padang miwah keluwihan pekantanan pedesanan, pantai sane taler kelokta pantai Wilis Inucap, nyuguang kahanan sane tenang, taler sida anggen genah mancing, miwah surfing mawinan kewentanan ombak sane nenten dahat ageng. Ring kewentanannya nih, pantai Inucap becik anggen genah merarian keramane, genahnya nih taler dangan kepanggih, tur kebungkah nyabran rahina ngawet gala sieu kantos 5 sandi. Tios gala inucap pantai punika kantun Side Kerauhen oleh keramane sakewanten nenten wenten petugas sane nureksain ring pantai. Pengunjung wantah muatang naur per biaya parkir kali tali rupiah ring sepeda motor, miwah 5 tali rupiah untuk mobil. Kewentenan pasisi inucap talar Side kepanggih pekantanan Padang sane Side anggen genah melinggi. Merarian sinambi ngaksian keluyan pulau Nusa Penida. Ringgala Semeng, pengunjung sedang ngaksian matahari terbit, raris Ringgala Sandi, ngaksian aini mesinep. Ceciren sanikas saking pantai Inucap, wantah biasa lem sani luwih pisan, kanannya taler nenten dahat rame, mejanten becek anggen ngerere kanan sani santi majeng pengunjung. Pantai Pering, taler ketaka anggen genah kumpul yuanane, tur genah liburan oleh keluarga Ringgala Sandi. Ari Wiratmaja, Bali TV.